Remera n'ahantu hitwa Sange mu birometero biri hagati ya 20 na 30 ugana mu Bugira Centre. Haraye habereye isanganya rikomeye cyane hanagwa koroneri w'Abarundi kubera ko witwa Niyifasha Nifasha yabaye kutugeraho ko ari generale ko ntabwo ari generale Nifasha nde Nifasha nde Sipiriye yego Umurundi niwe wari uyoboye ziriya batayo ziri kurwana z'Abarundi zarwanaga kuva Sange ugana Hipobezi ukomeza mu bindi bice bigana mu Mvungi. Abarundi bamaze gufatwa ni 207 barimo abakomando bapasingiye Bukinanyana bagera mu 107 abandi bakaba abasanzwe. Hagurutse indege 3 i Bujumbura ziza kurasa amadubu cyangwa se kwirwanaho yari mu misozi hejuru za Minembwe ahitwa Muramvya. Iya mbere yaraje irarasa indi ije ikurikiye bahita bayirasa haza indi ya gatatu. Amakuru ahari ni umwe wapfuye ari we witwa Jean Claude Ndera. Jean Claude Nivare Sanoviye. Ubu ndaje bita nkohereza n'akanuza nohereza Iraki akanuza kamubika ko kumushyingura. no mu kihe gihugu Ntabwo nzi igihugu cye ahubwo yari afite umugore w'umurundikazi. N'ubu barashyingurwa i Burundi. hafi ahubwo turavuye muri Kongo unyene aho tucinjira ndagaza n'amakamyo sinzibaga dutwara mu Burundi mateo mu Burundi ngo Imana yadufashe ko turavuye muri Kongo igihugu cya Kongo twahevye. Ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabigorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abantu nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukenga ifabagane byabo, turamukije abantu bari ruguru mu matongo y'abasekuruza mu bibanza bya base. Aho muherereye hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. By'umwihariko turamukije ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro cyane wahisemo neza kuza kwifatanya n'uyu muryango wacu mugari wa Ineza Live TV. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika, abantu bose bafite umutima wa kimuntu bakunda ubwoko bwabo. Aho muherereye hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Urugamba rero rurakomeje. Ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bikomeye cyane, ariko hahandi twebwe twita ikuzimu niho abasirikare bita imuhira. Aho Musevira batinya avuga ko ari ahantu habi, umusirikare bahita ahantu heza cyane kubera ko nico kintu baba baratoshwe. M23 cyangwa se AFC twirwaneho turabasuhuje cyane. Imana ikomeze bishimye kandi Imana ikomeze ibarinde. Amakuru dufite aka kanya nuko Muniga Ntama cyangwa se Muniga Bipfura yaba yaraburiwe irengero bivanye n'ibyo yibwiraga bitaje gukunda. Iwe yumvaga ko ashaka kuja i Burundi kugumura abanyamurenge bariyo, kubumvisha ko politike barimo bayobye cyangwa se bababeshwa, ariko ubu tuvugana akaba yarabonye ko y'amazi ataraya ngaya ndetse ibintu bikaba byaramukomeranye. Ubu tuvugana none ngo ari mu bantu batazwi aho barengeye cyangwa se aho bari bivanye n'ibyo. Ni nka bya bindi bavuga ngo nica imbwa yaboneye ku mugezi. Muniga Ntama waje afite umuvuduko mwinshi ndetse afite n'umunwa ahavuga ibintu bitari byo, ibintu biterekeye, ibintu bidafite epfo na ruguru byo kugumura abanyamurenge ndetse no kwangisha abanyamurenge ubwabo bwonyine ngo biyange cyangwa se bangane. Urwango rwari rumurimo ndetse n'ibindi by'amacakubiri byari bimurimo. Ubu tuvugana kari imyizi muso karera yo kwarika. Abarundi yaje akurikiye cyangwa se yaje yizeye, ari naho yahitiye akiva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baje kumenya ko atari umuntu mwiza baramwirukana. Ubu ngubu nawe ahaherereye ntiyizi neza, ameze nk'umuntu uri mu nzozi. Ubu tuvugana Abarundi bari mu bihe bibi, ibihe bibagoye cyane kubera ko abenshi barashutswe, abenshi barabeshwe bivanye n'ibyo leta yabo yabasezeranyaga ibabwira ko bagiye kubungabunga umutekano muri Kongo, naho atazi ko bagiye kubaroha mu bifitiye inyungu abanyapolitike babo cyangwa se perezida wabo, dore ko yasinye amasezerano
n'igihugu ca Kongo, yemera ko cyangwa se bavugana ko nta kintu kibi kizigera kiba kuri Kongo, azabana nabo umunsi ku wundi, ariko nyamara byari ikinyoma cambaye ubusa, ikinyoma cambaye ubusa kubw'inyungu zabarusahurira mu nduru zo kumara ubwoko ndetse no kumarisha abenegihugu. Ubu tuvugana Abarundi bamaze gupfa ngo barenga 8,000 bamaze kugwa muri kiriya gihugu bajanwa mu byo batazi kubera ibya politike, kubera perezida wabo ari umwicanyi kimwe na Gisegeti. Gahunda yabo ari ukurimbura abanyamurenge. Murabizi ko n'ejo bundi Abarundi bari Burundi wabo bakaza barasa ibisasu, ntabwo barasaga ibisasu babyerekeza ku basirikare, ahubwo babirasaga babyerekeza ku basivile cyangwa se ku baturage, ababesha ko ibyo ngibyo ari byo kubungabunga amahoro. Nyamara ubungabunga amahoro ntagomba kugira uwa yambura ubuzima cyangwa se uwakura mu bye. Ni umuntu ugomba kurinda undi ikibi n'iciza, ahubwo akanamwitangira. Abarundi rero bavuye iwabo babwirwa ko bagiye kubungabunga umutekano mu gihugu cya Kongo, ngo yuko hari inyeshyamba zikomeza kwica abaturage, kandi nabo mu by'ukuri icyabakuye iwabo ni ico ngico bari bazi, ariko ubu tuvugana babinjije mu ntambara batazi ibyayo, bararaswa cyane. Dore ko intare za Sarambwe ni amadubu ataryama adasinziriye, ahora ari maso. Ejo barabirukanye ku bwinshi, n'uyu munsi batashe, birabacanga. Bimara kubacanga babona ko ibyo babwiwe atari ibyo basezeranyije, atari ibyo, bahitamo kwitahira. Ngira ngo mwabonye abasirikare benga 2,700 bafashwe b'Abarundi, abasivile benshi baba barashutswe ngo baje ku rugamba, babasezeranya ibyo batazabaha, ndetse banababwira ko bagiye gukora kurinda umutekano atari ibyo, ahubwo ari ukwica abantu. Barafashwe ubu ngubu, n'abandi batorotse nabo ko barashima Imana ko yabakuye mu gihugu cya Kongo. Ndagira ngo namwe mwabyumvishije ko ishyamba atari ryeru. Abarundi bari bayobowe n'umugabo witwa ngo Nifasha Cyprien, batayo yabo niwe wari uyoboye, nabo akaba bavuga ko yabeshwe cyangwa se basezeranyijwe ibyo batazabona, naho kumbe barinjwe mu ntambara. Andi makuru ahari ni uko hari indege ya kajugujugu yahanutse irimo abagabo 3 b'abazungu, bari abakomando cyangwa se abacanshuro. Umwe aza gupfa. Ngira ngo mwabonye ko hari indi bahise bohereza ivuye i Bujumbura iza gutabara abandi baguye mu mazi, ari impanuka y'indege yakozwe. Ariko ku cambu cyangwa se muri iyo nyanja ya Tanganyika hakaba hariho abarobyi, ngo nibo babatabaye, bakuramo umwe kera yamaze gupfa, abandi bari bakiri bazima, ngo ariko ni abacanshuro. Kandi icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga, kubera ko igihugu kidakwiye kwiyambaza abacanshuro b'amasonari, babagabo bishurwa, ntibabaze ngo ese turarinda nde, iwe gusura bishura ukavuga ngo mugende gusa murase ahangaha. Yewe n'ubishura ntibagomba kubimenya, kuko ibyo ntibibareba. Akazi kabo gusa ni uguhabwa oda, cyangwa se bakababwira icyo gukora, bakagikora batitaye ku ngaruka. Bikavugwa ko muri uyu mugabo wapfuye witwa Jean Claude w'umuzungu, yari umukwe w'Abarundi, yari afite umugore w'umurundikazi, ngo bazanashingura mu Burundi, kubera ko niho yari afite umugore wiwe. Aba bandi nabo basigaye nabo biri kuvugwa ko ngo ari abakwe b'Abarundi bafite abagore mu Burundi, ariko biberaga hano i Burayi, mu bihugu byo hanze. Ngo batabaye, ibo niko bavuga, cyangwa se niyo turufore kwitwaza, kuko ngo batabaye, ngo abagore babo n'abana babo, ndetse ngo n'igihugu kibahekeye ngo imiryango. Uburundi rero buri mu mazi abira, kubera ko M23 kirabereka, kirabakorezaho. Imana ikomeze barinde, kandi Imana ikomeze bishimire, mukomeze mukubita umwanzi, mukomeze mubirukane paka. Twagira ngo twibutse abanyatugara yuko ibyo murimo muri kwibesha, intambara kiraja ku musozo, ko muratsindwa. Tuzaba tureba aho muja, ko muratsindwa. Nimushaka muze, iki ni igihe turimo c'imbabazi, muzababarirwa musubire mu bandi, ariko mureke gukomeza kwishingikiriza leta idahari yatsinzwe. Nuko ayo niyo makuru yaratuzanye. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.